možda govorim po svojim kriterijima. Neprihvatljivo da se muškarci i žene miješaju na sjelima. Kaže brat, dok smo mi, kaže, sjedili zajedno, bilo nam je puno bolje. A ko rekao vi zajedno? Kaže, mi braća sa ženama to. Rekao, dobro. Eto ja rekao džahil, ja sad sa tobom razgovaram. Ima na tim vašim sjelima tema koje su special for women and for men. Kaže on ima. Pa što ćeš sa ženama sjediti? Nekad hoćeš nešto da laneš, nekad hoćeš nešto da ispričaš, nekad... Ne mereš pre ženama. Kad možeš pre ženama tuđim pričati to? Ako si nemoralan, neko ti si nemoralan. Ti si ko nemoralan. Priželjkivati da se miješaš sa tuđim ženama. Nekada davno, dana, pradana vremena, jačko Gargamel. Dakle, unazad 50-60 godina bilo je sramota da na sjelima se miješaju ljudi žene. Bili halvati, znate šta su halvati? Znate šta su halvati? Odvojeni dijelovi bili za žene i žene dođu tamo, one kahvenšu, vamo đuvegije sjedi i oni čibuče i on tamo vam. Odvojeno bilo. Jest, unijela bi žena, spustila bi onaj kafu, spustila bi nešto, hormašca ovo helem nese i završeno. A zajedno se nije sjedilo. Možeš ti meni nametati nešto što ne postoji. Možeš nametati nešto što je ispravilo mozak 50 i tako da. Možeš to meni nametati, ali ja to ne prihvatam. Fitra, priroda moja to ne prihvata. Od emaneta, dragi brate, da čuvaš svoj jezik, da čuvaš svoje oko, da paziš na ono što govoriš i ono što razmišljaš.